Izvolite. Hvala. Hvala, evo da vam se predstavimo sada i mi lično. Ja sam Suzana i deo sam kancelarije Gecić koji je zadužen za pitanja korporativnog prava i korporativnog upravljanja. Ja sam Nađa, ja radim malo drugačijem odeljenju u Geciću. Ja sam u stvari u odeljenju za pravo konkurencije, pravo Evropske unije i državnu pomoć. To je malo specifična grana prava, ali je vrlo slična prirodnom pravu koja se Suzana bavi, tako da tu smo negdje. Tako da je ovo oblast gde se naše dve ekspertize tako lepo poklapaju, tako da smo u skladu sa tim za vas osmislili jedan case kako bismo i društveno odgovorno poslovanje i klimatske promene i sve ono što ulazi u skup svega na šta kompanije generalno treba da vode računa. Tako da, eto, to je nešto gde su se naše ekspertize poklopile i nešto gde se nama pojavio prostor da tesno sarađujemo. I eto, da vam možda i na nekom praktičnom primeru pojasnimo šta to kompanije treba da rade u konkretnom slučaju. Da, odlučili smo eto malo da klimatske promjene su u zadnje vrijeme dosta onako aktualna tema, zanimljiva. Što se legislature tiče, nemojte se brinuti, neće biti dosadno zato što smo stvarno isključili taj pravni dio da mi vama sad pričamo taj zakon je donesen na ovaj način te godine i ostalo, to je prilično dosadno. Mislim, mi nismo stariji mnogo od vas, možda su neki čak i stariji od nas, tako da nećemo ništa ono ekstra formalno, tako da ako neko ima neko pitanje, priključite se, unmutite se, slobodno pitajte nas, prekinite nas, nije nikakav problem. Mislim, ostavit ćemo na kraju vremena za javljanje, za pitanje, neki 5 do 10 minuta, tako da eto, možete eventualno ako ne se sjetite nešto možda i napisati na chatu, pa ćemo mi uskočiti, pogledati i odgovoriti na kraju. Tako da eto, možda možemo i da krenemo. Ja bih počela prva. Ja ću vam pričati o tom EU dijelu, odnosno to kako su klimatske trenutno, kako je stanje u Europskoj uniji, šta je doneseno na tom polju, koji su planovi za dalje smanjenje emisija i ostalo. Mislim, o čemu ćemo mi u stvari suštinski govoriti, najjednostavnije rečeno jeste kako EU, kako Srbija cilja da smanji štetne emisije, odnosno emisije štetnih gasova. Po štetnim gasovima smatramo u stvari u ovom slučaju gasove efekta staklene bašte. To znate, to se svi od osnovne škole tako bifali 1000 puta, što na geografiji, što na biologiji i tako dalje. Tako da znate vjerojatno o čemu pričamo već unaprijed. A zašto je tema aktualna jeste da, evo neko nas se dalje pridružuje, da su u posljednjih recimo 20 godina, znači od početka neđe 2000-ih do danas, od svih 20 godina čak 18 godina bilo najtoplije nego što je ikad zabilježeno, što je dosta onako jedan veliki uzvičnik za to što se u stvari u svijetu dešava. Činjenica je da je globalno zagrijavanje uveliko u toku i da će u toku godina da poraste za više od 2 stepena, tako se bar predviđa do 2060. godine, što se čini daleko, ali nije baš toliko, nije to mali porast temperature, a da se predviđa do kraja vijeka čak i za više od 5 stepeni. Mislim, mi u tom momentu u stvari razmišljamo i pričamo o tome da je to prosječna temperatura koja će da se podigne za 5 stepeni, što minimum, što nije uopšte malo. Naravno, zbog toga ne moramo da naglasimo, mislim, ali hoćemo, kakve to posljedice u stvari će da ima po nas. Direktno, bilo indirektno preko same ti što će uticati na prirodu, na ekosisteme, na gubljenje biodiverziteta, mislim, mnogo stvari koje su već poremećene, koje će tek da budu, što dovodi do katastrofa po nas. I to mislim baš vremenskih katastrofa, što do poplava, eto mi smo imali prije nekoliko godina slučaj u Srbiji, što do ogromnih požara koje vidimo sve češće po TV-u da se dešavaju i vidimo, mislim svakako, što do, ne znam, užasnih toplotnih udara i slično. A ono što je možda najovako opipljivije za nas kao ljude jeste da će države prestati da proizvode toliko količine hrane, jednostavno kao posljedica svega toga za nas. Mislim, što je naravno osnovna naša biološka potreba i samim time vrlo zabrinjavajuće. Globalno zagrijavanje će u stvari dovode do ogromnih troškova, što je uglavnom najveći problem, do ogromnih troškova po države. I samim tim jednostavno EU je zbog toga počela da radi na tome da
sve ovo što se dešava nekako pokušava da suzbije, da uspori, jer je teško da će se to zaustaviti bar u skorije vrijeme, ali makar da se uspori, tako da je postavila sebi kao glavni cilj svega što donosi, da se za čak minimum 55% do 2030. godine smanje emisije štetnih gasova. Što zvuči, mislim, i zvuči mnogo i jeste mnogo. 55%, mislim, to je dosta. Oni su prvi cilj postavili 40%, međutim, posle nekoliko godina su shvatili da je to vrlo malo, tako da su povećali na 55%. Tako da je EU za svoje države članice postavila obavezujuće ciljeve. Sad ćemo vidjeti na koji način u nastavku, ali poenta je da države članice moraju da se pridržavaju određenih ciljeva koje je EU kao takva postavila i Ujedinjene nacije koje su postavile kao takve. Tako da je EU recimo od 2017. godine već za 22% smanjala, što je 3 godine kraće, jer do 2020. je bila ideja da se smanji za 20-25%, oni su 22% već 2017. što je neka pozitivna vijest. EU se svakako bori protiv klimatskih tako što donosi svoje legislative, ali ono što, eto, mi se baš upravljamo pravom EU, ono što je karakteristično za pravo EU jeste da ono se odnosi samo i obavezuje isključivo države članice, što znači da, na primjer, nas kao Srbiju ne obavezuje, isto tako i ostale države koje nisu članice EU. Tako da je ona odlučila da jednostavno sa nama, koji nismo obuhvaćeni njenom legislativom, pa da nas obaveže tako što će da zaključi bilateralni sporazum neki sa nama, tako što će da sprovede neke nove mehanizme kojima ćemo da ispričamo otprilike o čemu se radi. Tako da, eto, da počnemo sa tim klasičnim nekim putem koji je EU išla, a to je počelo tako još 2000, mislim još i 90-ih, ali da kažemo konkretno 2005. godine kada je Kyoto protokol, koji je očigledno u Kyoto potpisan, on iako zvuči kao neobavezujući, mislim zato što je protokol u pitanju, bio i tekako obavezujući. Kad kažemo pravno obavezujući, mislimo nije bilo vrdanja, nije bilo biranja da li ćemo da ga primjenjujemo, nećemo da ga primjenjujemo, nego je bila obaveza. On je 1997. godine donesen, ali je tek stupio na snagu 2005. Tako da shvatate da je bilo tu dosta problema u sprovođenju, priznanju od strane država i tako dalje, ali eto, na kraju usvojen, stupio na snagu, Srbija ga je potpisala 2008. godine i cijela poenta u stvari protokola je bila da kao neki prvi akt u stvari bude taj koji će da započne tu borbu protiv globalnog zagrijavanja, protiv klimatskih promjena i tako dalje. Ono što je zanimljivo bilo jeste da očigledno nije bio baš dugog vijeka, jer isto tako kao što se vrlo teško primijenio i to vrlo teško stupio na snagu, isto tako je vrlo teško ostao na snazi. Trebalo je da se glasa o amandmanu kojim će da se produži nakon 2012. godine, međutim to se nije desilo zato što nije dovoljno država članica glasala za taj amandman, tako da je on jednostavno otpao. I onda je postalo pitanje, ok, šta da radimo sledeće? Tu slijedi jedan red samita, konferencija, dogovora, svih država svijeta. Ovdje pričamo konkretno o Ujedinjenim nacijama, zato što je svjetski problem više nego evropski, mislim više nego isključivo svjetski, mislim tiče se itekako svih država i velikih i malih i razvijenih, nerazvijenih u razvoju kao što smo mi. I zbog toga jednostavno morali su da nađu neko novo rješenje, jer Kyoto protokol očigledno nije mu bilo mjesta nastavku, iako je trebao da se produže za sljedećih 7 godina, odnosno do 2020. To se nije desilo i onda su pristupili malo fleksibilnije sljedeći put, doneseći Pariski sporazum, odnosno potpisajući Pariski sporazum, što je bilo 2005. godine i ono što je zanimljivo, on je potpisan, odnosno donesen konsenzusom. I vrlo zanimljivo je zato što su ga potpisale apsolutno sve zemlje svijeta i zato čini ubjedljivo najbitniji sporazum vezano za klimatske promjene, najbitniji akt, ne samo sporazum vezano za klimatske promjene u svijetu. Nakon potpisivanja te 2015. godine strane su se obavezale u stvari, to jest da kažemo obećale, možda bolje zato što nemaju obavezu nikakvu njime, ali su se obećale da će da usvoje takozvane nationally determined contributions, odnosno te kao nacionalno određene, pa da kažemo doprinose, i koje će morati svaki 5 godina da ažuriraju, da obnove i tako dalje. I što je zanimljivo, kao glavni cilj cijelog Pariskog sporazuma bio je da se jednostavno spriječi rast temperature kao prva stvar i iznad određenog nivoa i
čak i taj kao najbitniji cilj nije bio na obaveznoj bazi, odnosno nije obavezujući bio i on je ostao na voljnoj bazi do dan danas. Jer je to očigledno neka škola koju su imali sa Kyoto protokola, tako da su malo pometili, čak ni osnovne ciljeve nisu ostavili kao obavezujuće, a kao drugi cilj je bio malo konkretniji i bilo je određeno da jednostavno se potrude, da obećaju, da jednostavno idu ka tom cilju sve države, da temperatura u sljedećih 50-60 godina ne raste preko 2 stepena Celzijusa, a bilo bi idealno da nakon toga možda ako se dostigne taj nivo da što više pada ispod 1,5 stepen Celzijusa, da bi to bilo nekako idealno, da bi bilo održivo da se teži klimatskoj neutralnosti. Sad recimo, mi ćemo mnogo puta danas da kažemo klimatska neutralnost, to zvuči baš onako nekako neopipljujuće, ali tako? Previše puta smo ga čuli. Previše puta smo ga čuli i po TV-u i svuda i ne znamo što u stvari znači. Klimatska neutralnost u stvari znači da jednostavno dođemo do momenta kada više nema rasta temperature, znači nema opadanja. Do toga će doći možda jedan dan, to ne znamo, vrlo je dalek cilj taj, ali da se postigne neutralnost, da bukvalno budemo na nuli u smislu nema povećanja temperature, nema globalnog zagrijavanja, to je cijela poenta. I uglavnom, eto, kad pomenemo klimatsku neutralnost, da znate na što tačno mislimo, jer je to baš glavna poenta cijelog tog evropskog cilja i našeg, u krajnjem slučaju Srbije. Uglavnom, što se tiče samo Pariskog, nećemo mnogo smarati, što se toga tiče pravno gledano, to možda je bitno da kažemo samo što se pravne prirode tiče, možda da se radi o međunarodnom sporazumu, multilateralnom sporazumu, ali nije pravno obvezujuće. Ima nekoliko odredbi koje jesu, neću vam pominjati pošto je to predosadno, ali vrlo je zanimljivo, zato što većina sporazuma su i tekako pravno obavezujući i svaka odredba je i tekako pravno obavezujuća, postoje određene sankcije ako se ispoštuju, ovdje sankcija nema, nego su se jednostavno svi uzdali u to da ciljamo da što bolje živimo svi, da što ljepše živimo, da što duže živimo i zbog toga mislim da nisu ni možda ni morali da sprovode neke posebne sankcije radi toga. Sad sljedeći korak neki koji je EU preuzela jeste bio EU Climate Law, odnosno EU Green Deal. EU Green Deal je u stvari, da kažemo, nije nikakav konkretan akt. To je u stvari bila cijela ta neka akcija. Akcija EU, ajmo da popravimo sve, ajmo da popravimo stanje, ajmo da mijenjamo nešto. I to je počelo zvanično 2019. godine s tim akcionim planom. On je obuhvatio sve industrije, znači sad kad kažemo industrije mislimo ono što vidite svaki dan, što nosite na sebi, što koristite od hemije, sapuni, šamponi i sve. Pa čak i mrežni operateri u Evropi. Čak i to, ICT sektore, čelik, mislim, s kojim smo mi imali prilike da radimo u nekom momentu. Bukvalno sve sektore su pokrili, ostavljajući na taj način mogućnost izvrgavanja, odnosno zaobilaženja pravila i obaveza. Tako da su donijeli European Climate Law, što je u stvari klasičan zakon, onako kako ga mi ovdje kod nas poznajemo, što je u stvari samo zakon o klimi Evropske unije. U stvari, i njega u stvari nekako i nazivamo zakon zakona, zato što je to nešto što će danas, da kažemo, pokrije sljedećih još 10 godina, znači do 2030. godine, to nešto što je na snazi i čega se baš onako EU drži ko pijan plota, što bi se reklo, onako baš za njega. I to nam je ta legislativa neka osnovna. Tako da, naravno, tu je glavni cilj. Znači, u zakonu o klimi i u cijelom tom EU Green Dealu je ostalo da je glavni cilj ta klimatska neutralnost, famozna o kojoj govorimo, do 2050. godine, što nije baš toliko daleko. A recimo da se do 2030. smanji za tih koji smo rekli prije 55%, ako je moguće. Mislim da se tome teži. Recimo, zanimljivo da je Hrvatska, koja je tu nama u komšiluku, koja jeste članica Evropske unije, koja mora da ispoštuje ovo, koja bi trebala da ispoštuje, odnosno da do te 2050. dođe do klimatske neutralnosti, pitanje je da li će doći do toga, odnosno procjenjuje se da će teško ispuniti taj kriterijum, što nije ni neobično, mislim nije uopšte toliko neobično jer nije ni jednostavan kriterijum za ispuniti. Naprimjer, Crna Gora nije postavila tačne kriterijume, nije postavila konkretno godinu do koje bi nešto odradila ili bi morala da odradi, ali, na primjer, nekako se obavezala i obećala da će u potpunosti da se sklone, tako reći, uklone ugalj, u proizvodnju.
što će kod nas vrlo teško da bude. Kažem, kod nas Crna Gora, Srbija, mislim, isti je đavo, zato što na istom principu funkcionišu većina proizvodnji kod nas. Recimo, proizvodnja struje kao najbanalniji primjer koji, mislim, svi koristimo, toliko se proizvodi, je sve na bazi uglja kod nas. I taj isti ugalj najviše štete čini i on je taj prvi koji je na listi EU i nas da se skloni, da se jednostavno izuzme iz bilo kako korišćenja, sagorijevanja i ostalo. Naprimjer, također Mađarska, što je baš čudno, koja isto tu, mislim, u našem Bušiluku, koja se, na primjer, obavezala istim tim, zato što je članica EU, ali recimo oni su čak predvidjeli da će i prije 5 godina ranije da uspiju da postanu klimatski neutralni. Sad, kako će to da napreduje za njih, to ćemo tek da vidimo. Također, na primjer, mene je zanimljivo bilo za Njemačku. Njemačka je recimo dala zvanično, javno izjavu i obećanje da će oni do 2045. da budu potpuno klimatski neutralni, što već ima malo više smisla, nekako malo i očekivano. Tako da eto, to što se tiče toga dalje neću dužiti za taj moment, ali recimo sad bismo prešli malo praktičniji dio, možda i zanimljiviji, a to je na koji način to ide sve u praksi. Što oni u stvari rade? Mislim, oni donesu zakon, pa donesu zakon, donesu uredbu, pa donesu uredbu, ali kako to u stvari u praksi sprovode? Recimo, EU je to sprovela na taj način što je uvela ETS sistem ili ETS sistem, odnosno Emissions Trading System. Zvaćemo ga skraćeno ETS zato što je jednostavnije mnogo. Ko će ga izgovoriti? Ko će ga izgovoriti svaki put. On je uveden u svim državama EU i samim tim ne obuhvata nijednu državu van EU, osim države koje su u EA zoni. Neću vas marati sa tim, to ponovo nema veze sa vama, ne zanima vas, ali to su države koje nisu u EU, ali spadaju u tu trgovačku zonu koja pripada Evropskoj uniji. I to su Lichtenstein, Norveška i Island. I Švajcarska u nekom svom vidu pripadanja, malo drugačije, malo neobičnom, ali da, svakako. Recimo, taj ETS sistem je uveden još 2005. godine, što je sad, znači, prije 15-16 godina, ima IHH. On je prvi taj ETS sistem ikad uveden u svijetu i EU nije jedina koja ima ETS sistem. Ima još mnogo država koje nisu ni blizu Evrope, kao što je, ne znam, Kine i njene provincije i slično. Tako da, svi su oni uveli posle Evropske unije. Evropska unija je bila, da kažemo, prvijenac u tome i oni su prvi bili. Postavili su neki dosta specifičan sistem koji su neki izimitirali, neki dosta sličan sproveli kod sebe i to ćemo tek da vidimo kako je to i Srbija uradila na neki malo sličan način. Uglavnom, da bi se sproveo cijeli ETS sistem, donesena je i ETS direktiva, ne znam koliko stupuća, ali generalno direktive u EU nisu obavezujući akti, već su, da kažemo, akti koji više sprovode regulative, malo ih usmjeravaju i tako dalje, ali eto, donesena je da bi nekako objasnila cijeli sistem kako funkcioniše, da se sprovede taj cijeli sistem. I recimo, podijeljene u toj direktivi, taj ETS sistem je nekako isprovođen njegov opisano i nekako sprovedeno kroz 4 faze. Godinama nećemo govoriti, pošto vas sigurno ne zanimaju, ali eto, zanimljivo je da je svaka od tih faza trajala sve duže i duže. Prva faza je počela još 2012-13. godine, trajala je 2 godine, druga 4 godine, treća 7 godina i tako dalje. Sad smo u 4. fazi koja je počela ove godine, 2021. i traće do 2030. da kažemo to neke granice koji su oni sebi postavili kao taj neki cilj tog smanjenja 55% itd. Tako da, recimo, nakon tih faza pretpostavljam da će da ih bude još, ali za sada nisu uvedene više ni jedna. Eto, nada se da će ispuniti taj target pa da neće ni morati da se uvodi neka sljedeća faza. Zanimljivo je da je recimo emisije te koje mi toliko pričamo o njima, toliko pokušamo da ih umanjimo i smanjimo na ovaj način, jesu u stvari najčešće emisije iz aviona, automobila. Recimo, mislim, meni je zanimljiva ta avioindustrija, mislim, u stvari avijacija kao takva, Suzana će vam kasnije nešto više pričati o automobilskoj kod nas, pošto je to može malo i zanimljivije i malo opipljivije kod nas, ali recimo, svi znate kako je posljednja godina prošla, dosta onako turbulentno, ali isto vrijeme vrlo neturbulentno zatvorena. Nije bilo toliko aviosaobraćaja, nije ga bilo možda uopšte jedno vrijeme i recimo to je jedina godina kad je možda svijet i mogu malo da prodiše u tom smislu, jer avioni imaju ogromnu štetu po ozonu, ogromnu štetu, generalno mnogo emisija vrše i nekako
čak je ta cijela ITS direktiva imala jedan cilj i dan danas ima jedan cijeli dio posvećen samo avijaciji. Čak planira ove ili sljedeće godine Evropska komisija i da malo produbi i prodetaljiše taj dio direktive baš zbog tolike štete koju avioni u stvari izazivaju. I ta avioindustrija, recimo, mislim, veliki je problem bio prije korone. Onda je bio taj moment pauze neke i sad je ponovo krenulo isto. Recimo, postala su određena predviđanja koja su bila prije korone, još tamo 2015. godine, tako da je predviđeno da će emisija od avijacije čak skočiti 3 puta od 2015. pa do 2050. godine, što nije ni malo, jer onda su rekli kao, aha, ok, ako će to da bude toliko, onda više ni nemamo tih 55% obaveze, nego 90%. Što znači da mi treba 90% manje emisija da izvršimo da bismo postali klimatski neutralni, što je skoro pa nemoguće. Tako da je to dosta zeznuto sve bilo i eto, meni je bilo nekako zanimljivo da vam pomenem taj, nećemo dalje o tome, ali zanimljivo da pomenem taj moment avijacije, svi se vozite avionom, znate šta je, gdje, koliko u stvari ima aviona dnevno, koliko ih milijarde vozi, letova i tako dalje, tako da dosta je to onako zeznuto, sigurno ne razmišljam o tome svaki put kad sjednemo na avion i provozamo se. Tako da, uglavnom, da bi se vratili konkretno na ITS sistem, Evropska komisija planira da u julu 2021. što je u stvari već sada, izloži nova legislativna rješenja. Sad ćemo da pređemo u stvari na taj dio šta je to, koje je to u stvari rješenje koje je njima palo na pamet. A to je u stvari da, kako ITS je jedan od glavnih mehanizama u EU, i tu stavljamo akcent, zato što u EU, mislim, nemaju nikakav uticaj na zemlje van EU, kao što smo mi. I zbog toga, jednostavno, eto da vam nekako objasnim, da bude najlakše, najjednostavnije, da se ja ne zbrljam kad pokušam da vam objasnim, jeste da kako kad se proizvedi nešto, evo recimo da se nešto proizvodi kod nas, proizvodi se pod ogromnim emisijama, neki proizvod, koji se izvozi u Evropsku uniju odavde recimo, i proizvode se pod ogromnim emisijama, znači napravi se velika šteta po okolinu jednostavno. I onda se taj proizvod izveze u EU. U EU koja toliko pokušava da ostane klimatski zdrava i neutralna i ovo i on. Šta se onda dešava? Mislim, oni se toliko trude da budu sve tako klimatski super, neutralni, ovo ono, a onda mi dođemo, proizvodimo nešto s tolike emisije, toliko nezdravo da kažemo, i onda to izvezemo kod njih. I ništa nije napravljeno. Samo su u stvari taj moment štetnih gasova premjeste s jedne teritorije na drugu. Ništa nismo promijenili. To su stvari zove carbon leakage. I zbog tog carbon leakage-a, u stvari je došlo do toga da su oni odlučili, još 2019. negdje u decembru su oni dali neki prijedlog, neki u stvari ideju šta će da urade, a to je da 2021. i to sad baš u julu, donesu nešto što mi zovemo skraćeno CBAM, a to je u stvari Carbon Border Adjustment Mechanism, s kojim smo mi imali priliku da radimo, baš mislim, sa tim mehanizmom i uvođenjem isto. Radi se o, u stvari, prevodu, da kako kažemo da vam bude jasnije, prekogranični mehanizam za prilagođavanje ugljenika, uglja, kako god. O čemu se radi? Znači, kada bi neko, da objasnim na primjeru, pošto je mnogo jednostavnije, kada bi isti taj izvezao neki proizvod u EU, on bi, zato što je vršio toliko velike emisije, dok je proizveo taj proizvod, to dobro, što god da je, mora da plati određenu taksu. To je neka vid poreza, ako ćete na dobro ili neki vid, jednostavno cijenu. Moraju da plate određeni iznos kojim će da naknade to Evropskoj uniji samo zato što izvoze nešto što je stvoreno na energetski i jednostavno nezdrav način, u smislu klime i zaštite sredine. Tako da, to da kažem najjednostavnije rečeno uglavnom. Tako da EU još rekao sam, 2019. godine uvela to i što se desilo, oni nisu htjeli dugo vremena da najavi kad će to tačno da se sprovede i nije se znalo apsolutno ništa o tom mehanizmu. Nisu htjeli, to je baš onako bilo jedna sakrivena, da kažemo, pritajena ideja, jedna tajna Evropske unije. Međutim, kao što se to uvijek dešava, malo su novinari bili ono što bi se rekao nosy i malo su po Evropskom parlamentu, koji inače bio odgovoran za donošenje tog mehanizma, malo su izvukli neke informacije i tako da su nedavno u javnost baš iscurile neke malo konkretne informacije. Naravno, ne mora da bude tako, ali 90% da jeste, pošto je tu već odluka manje više donesena, samo nije javno objavljena.
Uglavnom, ono što jeste javno objavljeno jeste da će 14. jula, što je za manje od mjesec dana, u stvari oni napokon objaviti prijedlog tog mehanizma, tog CBA mehanizma, da napokon se vide kako će to da izgleda. A ono što jeste procurilo u javnost jeste da planira se neke 3 godine da bude kao neki period prilagođavanja, da vide kako bi to izgledalo, pošto je to prvi put da se nešto tako uvodi. Oni misle da je preko neophodno, očigledno, ali možda i jeste, ali niko ne može da vidi kako će posljedice toga da budu, mislim šta će se dešavati. Tako da, posle toga, znači neke 2023. 4. se planira polako zvanično uvođenje, da to, da kažemo, počne zvanično sa korišćenjem, sa primjenom tog mehanizma, a tek od 2026. da baš krenu, da kažemo, u fullu cijela primjena cijelog mehanizma. Tako da, eto, na to bi mi završilo, pošto je to nekako najnovija informacija, da kažemo sad što će u julu da se dešava, što se bar EU tiče. Sad, Suza će vam ispričati šta se dešava sa Srbijom, trenutno i šta se dešavalo, pa ćemo se kasnije zajednički vratiti na case, pošto smo nekako ostavili za kraj malo taj još praktičniji dio da objasnimo kako taj, recimo, ETS sistem u ovom konkretnom slučaju funkcioniše, a ona će vam objasniti kako taj sistem u Srbiji funkcioniše i čisto napravimo neko poređenje. Uopšte da li imamo sistem i kako to uopšte izgleda, nakon što je Nađa otkrila neke pikanterije iz prava Evropske unije, da se mi malo vratimo na naš teren i na naše sad domaće pravo i na to da vidimo dokle smo mi stigli, kako će to sve kod nas izgledati. Prosto mi prvo moramo da budemo svesni da mi ni od čega ovoga nismo izolovani, iako nismo članice Evropske unije. Prosto sve ovo što je sada Nađa pričala, sve se to nekako i nas tiče, zato što smo mi sada u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, mi prosto hoćemo da nekako sva ta pravila implementiramo kod nas, ne samo da hoćemo da nam život bude bolji, nego i moramo da bismo uopšte bili primljeni u članstvo, tako da cela ova priča oko propisa koja je Nađa sada iznela se nekako odrazila sada i na nas. Mi smo 23. marta ove godine dobili jedan novi zakon i to je famozni zakon o klimatskim promenama. Sad nisam sigurna da li ste možda čuli, prosto možda nije bila tema koju ćete često čuti na vestima, ali eto, tu je, sa nama je sada da vidimo šta nam taj zakon donosi. Prosto osnovni razlog zbog koga se Srbija odlučila na korak da donese ovakav jedan zakon jeste da se uspostavi jedan sistem za smanjenje emisija gasova staklene bašte i da se mi polako prilagođavamo na te izmenjene uslove kako bismo mi mogli da pratimo u neku ruku te evropske trendove, te svetske trendove i da bismo i mi naš ovako svakodnevni život, da bi nam bio naravno što bolji. Moramo da kažemo da mi u zakonu nismo propisali koliko ćemo mi da smanjimo svoje emisije. Zakon to vam apsolutno nigde ne pominje. Takođe, osim što je zakon donet da mi polako stavljamo pod kontrolu svoje emisije, mi smo ga doneli da bismo naravno ispoštovali obaveze koje imamo prema Evropskoj uniji, koje smo dobili na osnovu potpisanih sporazuma, jer prosto neki su obavezujući, neki nisu obavezujući. Ako neke obavezujuće sporazume ne implementiramo, ako ne donesemo zakonodavstvo, onda može da nam usledi i sankcija, pa onda zato kažemo i da su obavezujući. Tako da ceo ovaj zakon je zapravo jako bitan u celoj ovoj priči da bismo mi dalje mogli da nastavimo sa određenim poglavljima, da se pridružimo Evropskoj uniji. Tako da, eto, prosto i osim tog dela da je prosto to bila i naša obaveza i naša volja, mi smo nekako sada u nekom, kako da kažem, stadijumu kad mi baš moramo da obratimo pažnju na klimatske promjene, imajući u vidu da je nama, odnosno Srbiji, šteta zbog poremećenih klimatskih uslova, znači od 2000. pa recimo do 2015. meri se u čak 5 milijardi evra. Znači imali smo, što Nađa pomenula, poplave u Obrenovcu, imamo stalno suše, poljoprivreda nam pati, kako da kažem, mnogo sektora, mislim 5 miliona morate da se složite, odnosno 5 milijardi evra je ogroman iznos koji zapravo Srbija mogla da uloži u mnogo šta drugo i da prosto grupa neko, što prije svega bolnice ili bilo šta. Tako da, eto, to je moglo da se, ta sredstva su mogla da budu iskorišćena malo pametnije, ali, eto, klimatske promjene su tu i mi moramo da tu štetu saniramo. Međutim, iako smo mi doneli taj zakon,
U suštini ja sad moram da napravim jedan kratak osvrt koji se tiče našeg zakonodavstva. Naravno, ne može jedan zakon da postoji sam za sebe. Da bi on zapravo i mogao da se sprovede u delo, mi moramo da donesemo određene podzakonske akte, da vidimo šta mi to tačno moramo da radimo i šta je nešto što su naše obaveze, kako ćemo mi te obaveze da sprovodimo, ko će da vrši nadzor. Tako da, osim zakona, mi u narednih godinu dana očekujemo da se donese strategija niskougljeničnog razvoja, akcioni plan za sprovođenje strategije i program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Ova strategija niskougljeničnog razvoja će biti jedan podzakonski akt koji će da bude donet na period od 10 godina i sadržat će podređeno sagledavanje postojećeg stanja u našoj zemlji, da vidimo kakvi su naši socioekonomski uslovi, da razmotrimo koje bismo možda mere mogli da donesemo i tako dalje, pa ćemo onda da imamo akcioni plan kao drugi korak koji će malo sve to da konkretizuje, da vidimo koje mere možemo da predložimo, kakvi su njihovi efekti, koliko će para da nam treba za to, kako će to da se odrazi na našu privredu, kako će da se odrazi na naše građane i tako dalje. I na kraju se donosi program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove i on bi trebalo da zapravo baš konkretno kaže koje ćemo mehanizme koristiti, koliko će nam para trebati, kako će se zapravo sve to sprovoditi u praksi. Šta će građani morati da rade, šta će privreda morati da radi, jer prosto cela priča oko klimatskih promena i svih ovih zakona, prosto ni privreda i građani nisu tu nekako, kako da kažem, nisu tu uloge podeljene, nego prosto svi smo nekako u ovome zajedno i svi nekako, sve to na taj način povezano da je sve to moralo da se spoji u jednu, kako da kažem, kompaktnu celinu. Tako da osim toga što, morala sam da pomenem sve ove podzakonske akte, jer prosto oni su jako važni da su zapravo... Biće tu još, naravno, ali prosto da bi zakon mogao da zaživi, da bi sve to moglo da se radi, kako je zakonodavac zamislio, mi moramo da imamo te podzakonske akte. Zakon je nekako početna tačka, ne pominjete kao takav, mislim onda idu uredbe, idu bilo kakve smjernice, te ovo to, tako da u zakonama dođe kao početna neka... Tako i ovo što ćemo sad recimo godinu, možda i više da čekamo na te podzakonske akte, to zapravo i nije neobična situacija zato što je to situacija sa bilo kojim zakonom koji se donese. Nekad se podzakonski akti donose za 6 meseci, nekad za godinu dana, nekad za godinu i po dana, sve zavisi od toga šta je. Koliko kvaliteta zakon donesen, da. I kako je propisano i šta je propisano i koliko je sve to zapravo bitno i tako dalje. Sad, da se mi prebacimo na ono šta zapravo naš zakon propisuje i šta ćemo mi morati da radimo, odnosno da li uopšte nas kao građane zakon video ili nije. Mislim, sada ćemo se malo više fokusirati na privredu, jer ipak tema nam je društveno odgovorno poslovanje i javne politike. Ipak je odeljenju za korporativno pravo, tako da to mora bar detaljno da se pokrije. A mora šta da kažem. Dobre, ja sam izbjegla konkurenciju danas, tako da... Eto, tako da šta je kod nas, kako da kažem, zakonodavac predvideo da će da bude, ko su kod nas onako, kako da kažem, baš ozbiljni emiteri gasova staklene bašte, naravno vozila, naravno kada ujutru krećete na fakultet, na posao, kada se krećete gradom, kada vidite koliki su gužve, pa onda vidite da u 50 automobila koji su na ulici, u svakom sedi po jedan čovek. Mislim, u redu, država ne može baš da utiče na to da li ćete vi da vas tera, da li ćete... Da karpulujete. Ali prosto možda sad država može na neki način vama da promeni potrošačko ponašanje. Tako da je sada zakon o klimatskim promenama propisao da kada već volite da vozite auto, hoćete da imate auto, odete u autosalon i sada, pored svakog modela imate izložene specifikacije, sada po novom zakonu mora prodavac automobila mora u svom trošku, mora na vidnom mestu da stavi koliko taj auto emituje zapravo ugljen dioksid. Mislim, to je i po EU propisima da se zapravo gleda samo taj ugljen dioksid i meri se, ja mislim, u gramima po... Mislim da duše nama je sad prosečna starost automobila u Srbiji jedno 10-15 godina, to je verovatno neka Euro 3 emisijona klasa motora, ali u suštini kada vi želite da kupite novo vozilo, a kod nas je u poslednje vreme jako skočila
potražnja za vozilima, prosto možda će vaše potrošačko ponašanje da se promeni ako vi vidite da neki auto emituje manje ili kako god. Do duše, kada već govorimo o autoindustriji, kada već govorimo o ekologiji, kod nas sada ovo što je Zakon o klimatskim promenama propisao nije, kako da kažem, jedini put da je država mislila na emitovanje iz vozila. Prosto država je, odnosno Ministarstvo za zaštitu životne sredine, već nekoliko godina unazad daje određene subvencije za vozila koje su ekološki čistije, tako da eto, ako se opredelite za hibridno vozilo, za plug-in hibrid, za, ne znam, električno vozilo, možete da uzmete, onako baš, možete da uzmete dobru subvenciju, mislim da su po nekoliko hiljada evra, naravno najveće ako uzmete električno, tako da, eto, država je eto, mislila i na to kako da menja naše potrošačko ponašanje, da vidimo kako uopšte tu emisiju koja se tiče iz automobila možemo da smanjimo. Međutim, automobili i prevoz i ceo taj sektor saobraćaja jeste ogroman, kako kažem, najveći zagađivači u velikom procentu potiču od toga, ali ipak što se tiče klimatskih promena, najviše nas nekako boli uvek industrija, najviše nas nekako boli energetika, najviše nas nekako boli te neke, kako da kažem, te neki ogromni sektori koji su, eto recimo... Sami tim i najveći zagađivači u krajnjem slučaju. Nekako najviše od njih dobijamo, ali u ovom nekom smislu kad pričamo o klimatskim promenama i kad pričamo o smanjenju emisije, kad pričamo o tome da moramo da smanjimo to koliko emitujemo, tu nas onda baš nekako i boli. Tako da eto, zakon je sada propisao da ako ste kompanija i ako ste emiter gasova staklene bašte, onda ne možete, kao što je to bilo do sada, da se bavite tom delatnošću, da prosto radite kako vam je volja, da poslujete kako vam je volja, nego ste sada u obavezi kao u Evropskoj uniji da za to imate dozvolu. I sada ćemo, kako kažem, praktično pojasniti kako to izgleda u srpskoj kompaniji, kako to izgleda u evropskoj kompaniji, odnosno kakve obaveze imaju jedni i kakve imaju drugi, da li se to na neki način poklapa, kome je lakše, kome je teže, kome je jeftinije, kome je skuplje. Mislim, to je jeftinije, skuplje, to nikad nećemo znati. Pa i kome je bolje, kome je loše, isto nikad nećemo znati. Zato se zavisi od, ne samo ni od jurisdikcije, koliko više zavisi od firme do firme, odnosno kompanije do kompanije, tako da... Da, tako da evo, mi smo sada pripremili da prosto napravimo uporedni prikaz dve kompanije, sad da zamislimo da te dve kompanije posluju na isti način, da imaju istu delatnost, proizvode isti proizvod, imaju jedno postrojenje, imaju istu tehnologiju koju koriste, znači dve kompanije koje su u svakom smislu potpuno uporedive, s tim što jedna ima sedište u zemlji Evropske unije, druga ima sedište u Srbiji, pa da vidimo kako će poslovati jedna, a kako će poslovati druga. Da, a na vama ako želite sami da zaključite šta je od toga, da kažemo, bolje ili lošije, jer nekako jednostavno stanje tako kako jeste, sistemi su takvi kakvi jesu, u EU će teško nešto da se mijenja, pošto nekako je to sve već ustaljeno, taj cijeli sistem je već jedno vrijeme dosta ustaljen, a u Srbiji baš i ne, mislim, tek je sproveden sada, tako, sad su tek prvi put uveli cijeli sistem i dozvola. Da, o čemu mi u stvari pričamo jeste da onaj ETS sistem o kojem sam malo prije govorila, objasnila sam kako je nastao, kada je nastao, faze itd. Sada, kako u stvari on funkcioniše, recimo da je ta firma X u nekoj Austriji ili tako nešto, nebitno. Šta bi bilo ta neka austrijska firma, šta bi oni stvari radili. ETS sistem, postoje dvije vrste. Mi ćemo se držati jedne zato što je ta koja je uvedena u EU i ta koja je uvedena skoro u svim državama gdje ikad postoji ETS sistem, taj drugi je vrlo rijetka vrsta ETS sistema koja se rijetko baš uvodi. To je cap and trade sistem. Zašto cap and trade? Cap and trade su stvari jedan i drugi, da kažemo, neki moment sprovođenja cijelog tog sistema. Cap zato što je to neki maksimum, to je neko ograničenje koje je postavljeno za maksimum emisija u EU koje su uopšte dozvoljene. Čim je cap, znači ne može dalje od toga, ne može više od toga, to je maksimum koje su uopšte dozvoljene svim kompanijama koje posluju u EU da se emituju. Taj cap je za sada na određenom nivou.
ograničen je i vremenom, godinama će da se smanjuje sve više i više, tako što se teži manje emisijama, tako će manje emisije da budu i dozvoljene. Sada, sve te kompanije koje posluju tamo, u stvari dobijat će određene dozvole, ili kako oni to specijalno zovu u tom sistemu allowances. Svako od njih će da dobije, svaka firma koja posluje u EU će dobije određeni broj dozvola. Sad, postoje neka 3 sistema da kažemo kako ih dobiju. Mogu da ih dobiju besplatno. Da država dođe i kaže evo tebi toliko, evo tebi toliko dozvola, evo tebi toliko. Pretpostavljamo da je na osnovu neke to su već vrlo komplikovane računice na koje oni daju njima. Zbog čega? Zato što kad vi nekome besplatno tako dajete dozvole od kojih mnogo zavisi, mnogo se mora obratiti pažnja da se ne dovodi do diskriminacije. Tu ulazimo malo u sebe taj competition moment konkurencije, kako bi to sve u vidu konkurencije na tržištu funkcionisalo, kako bi neko dobije više, neko manje u odnosu na nekog drugog. Tako da sad nećemo ulaziti u sve to, to je neki njihov sistem kojim oni ne bi dolazilo do tih nekih štetnih posljedica ako neko dobije nepravedno, da kažem, broj dozvola odnosno na nekoga drugoga. Sada, logično je da neke firme, neke kompanije emituju mnogo više od nekih drugih, zavisno od toga šta proizvode, koliko proizvode i tako dalje, i kakve su cijene tih proizvoda prije svega. I kakva je cijena uglja prije svega, jer o njemu najviše govorimo, o njemu najviše, mislim, on je najproblematičniji u tom smislu. Zbog toga, na primjer, ETS sistem kao takav daje njima, znači taj koji je pokriven, tako reći, ETS sistem, što su u stvari sve države Evropske unije, plus neke države koje nisu pokrivene tim sistemom, ali su registrovani. Zašto kažem registrovani? Jer postoji registar u Evropskoj uniji gdje se svi oni registruju. Svaka kompanija se registruje da bi mogla da dobije te dozvole, jer bez registrovanja ne postoje dobijanje dozvola, ne mogu jednostavno da ih dobiju. Nakon što su oni registruju, dobili određen broj dozvola registrovana ili dobijanjem za džabe, što bi se rekao za džabe od države, besplatno, ili mogu recimo aukcijom da ih dobiju ili nekim kombinovanim sistemom, ali nije ni bitno, uglavnom dobit će ih. Na koji način dobije određeni broj dozvola. Sad, imamo one koje, na primjer, će emitovati malo, neće vršiti velike emisije i njima će da ostane višak dozvola, a imat će s druge strane onih koji će da emituju mnogo više od onih dozvola koje imaju. Tako da oni u stvari tad imaju 2 opcije, ili da emituju više od onoga što smiju i plate ogromne kazne, ili da kupe od onoga ko ima višak dozvola dozvolu. I na taj način daju njima novac, ovaj njima dozvolu i super. Sad, ono što je tu specifično jeste da jedna dozvola u stvari pokriva 1 tonu ugljen dioksida koji se emituje u jednoj godini. I na osnovu toga se dobija, i na osnovu toga skupljate, tako reći da je dozvola zavisno od toga koliko emitujete. I na taj način u stvari emiter dobija, da kažemo, pravo izbora. Ako je, na primjer, ako je njemu cijena, mislim, zavisno od cijene uglja, recimo, on će da bira da li da smanji emisiju u određenoj proizvodnji, u određenom dijelu godine ili u određenoj godini, ili mu svi isplati da kupi dozvolu. Ali to je sve sad pitanje poslovanja te kompanije, njihove odluke, tu ih niko ne sprečava, već je to baš način EU da reguliše cijeli to tržište na taj način da se ne miješa više od toga. Nego je poslala sistem, vi se između toga sami kupujte, prodajte dozvole, to je taj trade moment, znači cap and trade, znači to je taj trade moment, te razmjene dozvola. I tako u stvari funkcionišu. U stvari, koja poenta je bila, to je jeftiniji način. To je njima jednostavno jeftiniji način da regulišu, ima mnogo težih načina, mnogo komplikovanijih i skupljih načina, ali to su ostavili da ako ovaj cap and trade sistem ne upali, da onda idu na neke skuplje jednostavno kao alternativa, da ne bude kao prvi izbor. Da, i nekako se čini da je to nekako mnogo više prijateljski sistem, jer su oni nekako to prepustili samo regulaciji, prosto vi se sami između sebe dogovorite, sarađujete, vidite šta vama najviše od toga odgovara i u skladu sa tim poslujete i onda će na kraju, koliko se meni, koliko ja sve to razumem, opet će se i dalje, da li će oni plaćati ili će ovako ili će onako, opet se ide za tim da se te emisije smanje. Tako i države stvarno imaju veliku slobodu tu u okviru naravno svih tih pravila kojih moraju da se drže, obećanja kojih moraju da se drže. Imaju taj moment gdje, na primjer, uzmete Njemačku koju smo prije pomenuli za primjer. Njemačka, na primjer, i pored ETS sistema, pošto u EU mora da bude pod tim ETS sistemom, ali oni su uveli svoje, recimo.
tako da imaju dupli ITS sistem. Sad kako to kod njih funkcioniše, to oni znaju, mislim, to je već vjerojatno mnogo komplikovanije i za shvatiti i za objasniti, ali recimo da ta Kina, na primjer Kina je uvela, kao država nije uvela ITS sistem, planira, kao još uvijek je on under construction, ali nisu ga uveli još uvijek, ali recimo njene neke provincije kao, ne znam, Hebei ili tako, mislim njima ih par koji su uveli odavno već ITS sisteme svoje. Na primjer, to je zanimljivo. Ili recimo, ono za Švajcarsku, što smo, mislim da smo pomenuli prije, da, tipa Švajcarska još 2008. Znači, odmah posle Evropske unije uvela svoj ITS sistem, ali vjerojatno im se isplatilo iz nekog razloga da ga, tako reći, ono, spoje sa EU sistemom, što su radili 2020. Tako da. Hoćemo prelaziti na Srbiju. Srbije. Naravno, bez Srbije ništa. Tako da, eto, pošto, eto, otprilike tako izgleda iskustvo jedne kompanije u Evropskoj uniji, ali s druge strane da vidimo kako će, recimo, kompanija koja je u Srbiji, kakve ona obaveze ima po novom zakonu i šta je zapravo suština ovog zakona. Kao što sam rekla, to je da se uvede i kod nas sistem dozvola. Mislim, sad ne mogu da vidim vašu reakciju, ali prosto svesni ste toga da ovo o čemu je Nađa pričala, ovaj sistem trgovanja tim dozvolama, da to prosto kod nas još nije uvedeno, da prosto još to kod nas, što se narodski kaže, ne pije vodu, nego smo mi sad, kako da kažemo, u nekom smo statusu da prosto vidimo koji sistem nama najviše odgovara. I našoj privredi i našim građanima da prosto uvedemo neki sistem koji će da doprinese tome da mi polako postajemo klimatski neutralni, ali da sa druge strane ne pati naša privreda, da nam se ne pogoršava društveno blagostanje, da nam kvalitet života ostane isti i tako dalje. Tako da i kod nas, recimo, kompanija koja je u Srbiji, i ona mora da ima dozvolu i ona mora da traži dozvolu od države da bi emitovala. Doduše, sada ako registrujete kompaniju, ako osnovite kompaniju, sada uopšte ne možete da počnete da radite bez te dozvole ako birate delatnost da emitujete. Ranije nije bilo tako, ranije nije postojalo sve. Ranije ništa od toga nije postojalo, ali da biste došli do dozvole, kada već postojite, da biste došli do dozvole, morate da izradite takozvani plan monitoringa, odnosno da prevedemo na srpski plan praćenja. To ima u obavezi svaka kompanija koja posluje u Srbiji, koja emituje, znači bilo koja delatnost gde je sastavni deo emitovanje štetnih gasova i u suštini cela ideja koja leži iza plana monitoringa jeste da se te emisije prate, i da se dobiju podaci koji će da budu uporedivi, da, ne znam, da prosto mogu svi ti podaci da se, kako kažemo, upoređuju između kompanija međusobno i prosto takve merne jedinice i takvi sistemi, te metodologije su zapravo osmišljene tako da mogu da se prate čak i na nivou Evropske unije. Tako da ovi podaci koji se dobiju preko ovog plana monitoringa zapravo su uporedivi sa kompanijom, recimo ovom austrijskom koju je Nađa pominjala. Tako da obavezno taj plan mora da donese kompanija, međutim to nije neki dokument koji će onda kompanija da donese, da ga stavi negde u fioku i da se sa njim ne desi ništa, nego prosto na taj plan daje saglasnost Agencija za zaštitu životne sredine i ona zapravo daje saglasnost da su metode koje je kompanija izabrala u redu s obzirom na to kakva je njena delatnost i kakve su njene tehnologije, da je ta zapravo njena metodologija odgovarajuća. Međutim, kada se taj plan jednom donese i kada ga agencija odobri, tu nije kraj. Prosto, ako zamislimo kompaniju koja posluje u Srbiji, ima određeno postrojenje, možda menja tehnologiju, mislim, poslovanje je živa stvar. Može da se desi da za 5-6 meseci izgradite novo postrojenje, može da se desi da donesete neku novu tehnologiju, može da se desi da vam poslovanje padne, pa da se onda, da biste se ekonomski sačuvali, preći ćete možda na neki metod koji je malo prljaviji. Onda vi u skladu sa tim morate da se ponudite da i taj plan menjate. Prosto, kako vi menjate te neke elemente koji utiču na vašu emisiju, vi onda morate da menjate i taj plan monitoringa.
ali na taj plan monitoringa mora takođe da se da saglasnost. Tako da je prosto taj plan monitoringa nešto što pomaže i samoj kompaniji da ona prati svoje emisije i taj plan monitoringa, odnosno pribavljeni podaci kako se vrši taj monitoring, odnosno praćenje, moraju da se dostavljaju do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Znači, eto da smo ovaj zakon imali nekoliko godina ranije, onda ako ste vi kompanija koja emituje, vi biste morali da sad od 31. marta dostavite svoje podatke za celu prošlu kalendarsku godinu 2020. I čini mi se da je u Evropskoj uniji isto kalendarska godina uzeta kao jedan, kako da kažem, reper. Tako da, ne reper, nego prosto neka obračunska ono... Da, tako je, da, jednostavno kao što je za finansijski izvještaj taj jun, famozni, tako da za ovo mart. Tako je ovo mart, ono sad će emiteri da se tresu 31. marta. Sledećeg. Tako da prosto naša država se sad u ovom momentu opredelila za takav jedan sistem da prosto svaka kompanija za sebe pribavlja dozvolu, da se za svaku kompaniju pojedinačno ceni da li ona ispunjava uslove da dobije tu dozvolu. Prosto sada u ovom momentu je sistem takav da svaka kompanija to pribavlja za sebe, da svako nekako gleda samo u svoje dvorište, da se dobijaju dozvole, ne dobijaju se dozvole. Tako da je naš zakonodavac prepoznao da je to neki sistem koji bi za sada nama trebalo da pomogne i da nam odgovara i da to nekako ne padne nekako na veliki teret privredi, da prosto to bude nekako, s obzirom na sadašnji moment, da bude jednostavnije što može. Ali kako su već pominjali kada su donosili zakon, kako je tekla rasprava, kako su se u procesu donošenja zakona, kako je obaveštavana javnost, prosto ovaj sistem nije nešto što je uklesano u kamenu i on će najverovatnije morati da se menja. I kao što smo rekli, ovo je za sada jedno rešenje koje će da važi kod nas. Tako da, prosto, kad uđemo u EU, najverovatnije ćemo i mi prihvatiti ovaj ETS sistem. Tako da i to je nešto što je zapravo i rečeno u javnosti, što prosto preći ćemo i mi kada budemo ušli u Evropsku uniju, to će se neminovno desiti. Da, podrazumijeva se. Mislim, podrazumijeva će se jer ono kako je u obaveza da svaka država koja je članica bude pod ETS sistemom, tako će Srbija da bude. Eto, sad ne bih smo vas više davali, točno ostane neki 5 minuta, ali tako, ako ja dobro vidim, do kraja. Tako da ako neko ima neko pitanje, može slobodno da se unmute i da pita, što se nas tiče. Ako ne, ajde su iskuci, tamo neki mail, recimo kancelarije, pa da ako neko, eto, želi da pita možda indirektnim putem, ako me glupa, recimo da pita sada ili ako me neprijatno, čisto da može da pošalje upite ovako nama ili kuće naš možda mail. Da, možemo i mi proslediti e-mailove. Ako želite, možete i sad iskucati, da. Ma da, što da ne, mislim, malo univerzalni su na mailovi za kancelariju, tako da... Lako se pamti. To. Evo, mi već imamo jedno pitanje od Igora. Igor, izvoli. Hvala. Dosta smo korisnih stvari čuli od vas o pravnom okviru, što srpskom, što evropskom. Pa evo za kraj možda malo da usmerimo fokus i na samu vašu advokatsku kancelariju. Na koji način ste vi konkretno, da kažemo, osim možda te neke tih nekih savjetodavnih aktivnosti, na koji način ste vi konkretno, da kažemo, društveno odgovorno poslovali, odnosno da preokrenem pitanje možda na drugi način, čime ste vi, na primjer, konkretno zavrijedili članstvo u Forumu za odgovorno poslovanje? Ovo bi vjerojatno više pitanje bio za naš menadžment, pa sigurno, ali eto da kažemo, evo konkretno za klimatske, ako bi vam, mislim, to više odgovorilo na pitanje u smislu čime smo mi, pošto da li se bavimo konkretno klimatskim kao takvim granom prava, ne, ali smo... Mislim, to je pitanje koliko zapravo postoji, jer kao sve to mnogo uža kategorija u odnosu na kao... Imamo jedan vrlo jak predmet kod nas, na kojem trenutno radimo, kojem baš ja sam pitala da li smijem da vam ispričam o njemu, rekli su mi ne. Tako da, zato što znate koliko je kod advokata i klijenata vrlo bitna povjerljivost i zato ne smijemo da razgovaramo o tome, klijent je ogroman i predmet je ogroman i nešto što je nažalost aktualno jer da nije mogli bismo da razgovaramo o tome, ali nešto od ovoga o čemu smo već razgovarali danas i
vrlo je osjetljivo pitanje i zbog toga, kako da kažem, radimo baš konkretno trenutno, baš je aktualan predmet, tako da trenutno radimo i advokati i mi pripravnici na predmetima koji su baš usko vezani za... Mislim, kad već pričamo o advokaturi, mislim, advokatura je nešto, ajde, mislim, jeste da se mi sad, u procesu smo obučavanja za tako jedno zanimanje, ali prosto to je zanimanje bez kog se ne može, prosto evo sada i kada imate ovakve neke zakone, prosto vam i za to treba advokat, mislim, nekako je univerzalno, nekako, kako da kažem, uvek ima mesta. U svakom sektoru malo. Mislim, mi smo dosta telekomunikacijama, recimo, bavimo se i medijskim pravom, tako da tu ima dosta i društveno odgovorno poslovanje i sve, mislim, i dosta smo klimatskim, intelektualna svojina, mislim, dosta tih stvari, pored ovih osnovnih koje smo prije rekli, klasično korporativno pravo, pravo konkurencije i to što malo zvuči sad apstraktno, ali baš i nije, a inače u praksi, ali imamo dosta dodira s tim, ali kažem, mislim da bi vam preciznije mogu neko odgovoriti od menadžmenta, pošto oni se baš bave konkretno, baš poslovanjem kancelarije kao takve, operacijama, kako mi to zovemo, kao da smo hirurzi. Da, pa evo mogu i ja da dodam, svakako, koliko sam ja upućena svakako u aktivnosti kancelarije koje su vezi sa društveno odgovornim poslovanjem, advokatski tim Gecić donira izvestan broj volonterskih sati tokom godine pojedinjenim organizacijama ili licima koji ne mogu inače da finansiraju advokatske usluge. Takođe, imali su nekoliko, kažem, mislim, čak i donacije upućenih da li Nurdoru ili nekim organizacijama i mislim da isto volonterski sarađuju sa pravnim fakultetom, ako se ne varam, i da tu dolaze kao gostujući predavači. To je ono što su pričali, skill-based volontiranje. Da, imamo i taboroški stipendiju koja je u suštini najveća stipendija trenutno u Srbiji, koju daje neko ko nije neka fondacija, ko nije neko... To je stvari porodica nekadašnjeg profesora taborošća koja je nekad predavao na pravnom fakultetu, davno. Bio je poznati profesor ekonomskog prava i ekonomske politike i zapravo je ustanovljeno u njegovo ime, ali kad pričamo o društveno odgovornom poslovanju, eto, nama se čini da je jako važno i da se pomoć pruži onima, odnosno konkretno pravna pomoć da se pruži onima koji u konkretnom slučaju ne bi možda mogli da je priušte, a svako prema ustavu, prema našim pozitivnom zakonodavstvu, ima pravo da učestvuje u postupku, treba da ima pravo i da se brani, mislim, kad kažemo brani, misli se na krivicu koju mi ne radimo, ali hoću da kažem, svako ima pravo na pravnu pomoć, tako da mi imamo jako dobro razvijenu praksu pro bono, odnosno... Baš dosta klijenata pro bono zapravo. Tako da i to je, kako da kažem, osim i ovih donacija i stipendije, to je neki naš doprinos da, eto, možda društvo koliko toliko može da bude bolje. Hvala lepo, hvala. To je kao što smo pričali, svaka kompanija treba da bude društveno odgovorna u onoj oblasti, ja kažem, iz koje najveću ekspertizu zapravo ima. I s obzirom da je sve advokatske kancelarije uglavnom, bar kod nas, jesu neke manje, s tim u vezi je i to nivo pomoći koji neko može da izdvoji i pruži tokom godine s razmera. Evo imamo još jedno pitanje, Mića Mišljenović. Izvoli. Pozdrav Suzana, hvala vam prvo na zanimljivoj prezentaciji. Hvala. Ja imam pitanje vezano za, pošto je sad dosta aktuelno ovo vezano za Rio Tinto i za sve, zanima me da li je bilo nekih takvih slučajeva, koji su se u Srbiji vodili, nekih parnica, da su građani protiv nekih kompanija morali da reaguju i možete da ih navedete, pošto ste sigurno upoznati oko toga od nas. Da imate možda neki slučaj. Evo, prosto ja konkretno nijedan slučaj da je tako blizak tome ne znam. Toliko veliki, zato što čini mi se da do sada i nije bilo takvih nekih, kako da kažem... Pa recimo znam jednu ili dvije kancelarije advokat koje se bave isključivo baš ekološkim pravom i iskreno vam kažem nisu toliko razvijene, ali bit će brzo, sigurno. Ja vjerujem u to zato što je potrebno sve više i više, ali mi jednostavno nismo imali toliko razvijeno zakonodavstvo prije svega. I onda kako nije razvijeno zakonodavstvo ne može biti razvijeno ni kršenje istog jer ga nema.
I onda samim tim nije bilo bilo je mnogo prostora da se mnogo radi stvari koje nisu dozvoljene, da kažemo ni moralno, možda ni etički gledano, ali su bile zakonom ili jednostavno pravna praznina postojala i nije bilo jednostavno uređeno. Tako da nije bilo ti toliki casevi ako bi možda bilo da smo bili drugačije uređeni, da smo bili bolje uređeni, da se primjenjivao zakon koji možda nije postojao i da je primjenjivao bolje onaj koji je već postojao. Ali da ja znam baš nije bilo. Meni drugi jedan radi, recimo u Jakoj, baš ekološkim pravom se bavi, eto, pratim njega dugo i mislim da ni oni nisu imali neki baš predmet da je bio baš ono ekološki, baš neko, da kažem, upitan, onako, vrlo propraćen javno, kao što je recimo Rio Tinto sada. A u to ulazi negdje, pošto moramo da ostanemo neutralni što se samih predmeta tiče. Ne samo to je nekako sektori rudarstva i energetike, prosto mi sad pričamo o klimatskim promenama, što je opet neka zaštita životne sredine, energetika je nešto drugo. Tako da... Energetikom se jesmo bavili od duše, baš pravom, mi smo na pravu konkurencije, da. Nismo sad za potrebe ovog predavanja, jer su ove klimatske promene definitivno resor Ministarstva zaštite životne sredine, već je... Da, to je već Ministarstvo rudarstva i kako energetike više, jeste. Tako da, to je onako, kako kažem, malo drugačiji neki okvir i prostor. Mislim, nadam se da smo ti odgovorili bar Ilga na pitanja, ali... Ovo je samo to neko naše mišljenje na to što si nas pitao, pa se nadam da je to okej. Imam jedno podpitanje za vaš odgovor, a to je, naveli ste da ne postoji neki zakonski okvir, ali da li mislite da je to toliko do zakonskog okvira ili do nekako mentaliteta ljudi i svega toga? Pa ja iskreno... Evidentno da se tako nešto dešava, mislim, zagađenja su prekomerna. Jeste, ima tu do toga što ste sad rekli za mentalitet ljudi, ali kako da vam kažem, jednostavno ima i drugih stvari za koje mi možda nemamo dalje razvijenu neku svijest pa se malo bolje uređuje. Ali ja mislim da mi generalno imamo problem sa primjenom zakona, ne toliko sa donošenjem istih. I pa primjerno mislim oni koji su dužni da ih izvršavaju, ne mislim toliko na ljude kao nas na koje to utiče, jer iskreno... Mislim da ne obraća se možda dovoljno pažnja od strane onih koji treba da ga izvršavaju na to koliko je. Mislim da ne shvataju ozbiljnost možda svega ovoga i klimatskih promjena i svega, jer donekle ja to i shvatam, recimo. Mi smo nekako dalje u tom, mi smo i dalje zemlja u razvoju. Mislim, nas ni Evropska unija, ni Ujedinjene nacije ne shvataju i dalje kao, ne stoji na kao razvijenu zemlju, ali ne ulazimo ni u grupu onih nerazvijenih. Mi smo na zemlju u razvoju. I nekako kao takva, mislim da nas stvarno nažalost nije primat klimatske, iako trebao bi da bude, jer mi ne vidimo to golim okom, ali to se sve vrijeme dešava i sve gore i gore, ali nekako mislim da oni jednostavno razmišljaju države i kogod je već zakonodavac u tom smislu baš za klimatske, za životnu sredinu, da nekako to vide kao nebitno u ovim momentima, da imamo mnogo bitnije što privredu u konkretnom nekom u ekonomskom smislu i tako dalje, kao neko primarnije i politiku, mislim, prije svega. A i to ja bih samo dodala deo da prosto, evo, sad, bez obzira na Rio Tinto, mislim, ima sad i toliko filmova i toliko priča o zaštiti životne sredine, o tužbama protiv kompanije, o ovome, onome. Mi prosto moramo da budemo svesni da naši procesni zakoni, pre svega naš parnični, zakon o parničnom postupku, mi nemamo u Srbiji kolektivnu tužbu. Znači, mora da se uzme u obzir i taj jedan moment da prosto vi možete da podnesete tužbu u svoje ime za svoj račun, odnosno kompanija protiv čijeg poslovanja imate nešto ili protiv čijeg postupka imate nešto, vi možete da je tužite, odnosno možete da se skupite vi sa svojim drugovima i da tužite, ali prosto procesno je to mnogo drugačiji moment kada vi imate kolektivnu tužbu i kada prosto i zbog troškova, i zbog samog procesa. Teško se sprovode tužbe sa više tužilaca. Izuzetno i prosto samo sam htela da prosto stavimo izgled i taj neki moment da prosto to mora i praktično nekako da se sprovede, odnosno kako se to praktično sprovodi kod nas, mi tu kolektivnu tužbu, odnosno to kao institut nemamo. Jednostavno, da, bilo je nekad u zakonu o parničnom postupku, ali je to obrisano i vjerojatno su ciljeni na to da će kad se donese građanski zakon da se to ponovo uredi, koliko razumijem, to je ideja bila, ali mi stvarno nemamo to. U EU ima i to se zove... Class action.
Ne, pa vidiš, nije, u EU se recimo zove collective redress, što je vrlo zanimljivo, ima baš poseban naziv za kolektivne tužbe, da, ali u stvari jeste class action, samo ima poseban naziv u EU, što je specifično. Ali recimo, baš smo Suze i vama htjeli iskreno da pripremimo jedan case bili, sjećaš Urgenda Association, što je baš ovo što ste vi sad rekli, vrlo sličan, ovo to je bila neka asocijacija, baš udruženje 886 ili 889 građana, koji su baš tako kolektivnom tužbom pokrenuli protiv države Holandije, zato što su smatrali da Holandija nije donijela određene podzakonske akte kojim bi sprovela zakon i samim tim su smatrali da se njihovo ljudsko pravo, baš pravo na život i pravo na životnu sredinu povrijedilo na taj način. I što Holandija nije pratila svoje te neke targete koje postavila. Tako je, to recimo ima toga, po tako malo razvijenim državama ima toga dosta. I prosto često se to uvlači, kako da kažem, u veo ljudskih prava. Oni su se baš pozivali na povelju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i mislim da su kraj, ako se ja sjećam, dobro i dobili tu tužbu. Mislim da je dobro prošlo po njih, čini mi se. Uglavnom, to je trostepeno na kraju išlo. Išlo je District Court, pa išao, ne znam, Državni sud, Vrhovni sud, pa išao, ne znam, Vrhovni sud za ljudska prava i svašta nešto su prošli. Baš ono bio propraćen slučaj. Tako da, eto. Nadamo se da smo odgovorili. Super, hvala puno. Ništa. Hvala tebi. Imamo još neko pitanje? To bi bilo to, a? Pa izgleda da je to za danas. Na petak je, kažem, uvek drugačije. Hvala vam što ste nas slušali tako lijepo. Hvala puno na pitanjima. Hvala puno na pitanjima. Nama je bilo nekako milo, baš nam je bilo drago što smo vam, eto, ljepšali petak koji vas niste morali baš nas da slušati. Ali mislim, eto, kao posljednje predavanje da vam je nekako bilo opušteno. I da je bilo opušteno i da je bilo korisno da prosto kako sad ovo sve što je novo, kako se zapravo i praktično radi. Da. Kako praktično izgleda to. Evo ja da se zahvalim u ime Kancelarije Foruma za odgovorno poslovanje što ste se danas uključile i da polako završavamo onda za danas. Za sve one koji imaju neka pitanja možete ostati sad na ovom linku pa da prođemo kroz sve što je bilo sporno. Pošaljite samo snimak da imamo. Hoćemo, da. Super. Već i da ugasim snimanje sad.